Kaya sanong suabon madati din sanan. At ako pakatilang busom kanaw misis at ako di suang sambayang. Narahingan asundu isang kerajaan sorga konsikaw dat kasuabon iti tu nakatilambus kasari ihay nakapagyampay maya diti kaisisan dat sumambayang ko kasuabon bahino. Konsikaw nagi mantada kalidasan dat tinahakno gisambuan sanan no payhay nga simbayan ni hay dat menerima diti makanan rohani dat mandahay pagyampay dat kasuabon iti. Tinasambayang dahay isu ang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Himaborsakod insan pod asanong kasuabon kumanati. Ulam na kurodit ti bay na tu. Siodop ako. Siodop ti pumadik kasuabon na bay no. Ay sa dadi habonong nga mangunih nga siodop oh. Ay soot lotirik ko hiti dahay di kanihab minton no di pitanga daw. Gisombot pitanga tuong nga ayso. Miagalin min suswab bom haro nagi. Puji Tuhan tu haro hikasari kanu to kay dat kapag yampay dat isuang kasisan na sumumbayang kasuabon na bay no. Patutukwa ko patakuri eh. Nah. Okay. Undar po. Okay. Kasuabon na po bay no hom. 8 hari bulan. Hari Jumaat. Bay no eh. Tulo na pod panambarasan dati bay no nga rinomos. Tay ko sampah rinomos. Ina pa pelajaran di kanihab nga pinapaintalanggot iati na poti nga ay mantad ko haro pay no luwalu idit katumbayaan dati kumakinorohingan o may na dati igitay pati lambus tako dat pointahid kasari kumakinorohingan son tabit iman dati dait no luwalu akuri no nga tumilaw hambus tako na po dat ay migit ti kinorohingan tu dadamat apay ngigit ako di siyo nga haro pa kasariot ay kasiwatan na kinorohingan dat mogoit dati do gumuli kago. Ato pakatilambu sila sa orahyan ako mangimulad iso kagut ay karaitit nuride migit ta kinorohingan. Hali piad it akaro nakatumbayaan dati nga tilo musta ko na pod migit ta kinorohingan. Tuda selagi dat dadamo ta iyati no pangapay ngigit haro milo dati kamondat harot hak do kinorohingan dat kumadati. Osoro ko gyati baptisan mo. O gumu nagi jamat dati sa rad abaptis nga ano mo sambayang ano rumikat ta igreja ano kita nga ako no ka Adventist mo. Jadi haro dihit mimbulay na suang ginawod no di guna dat ngaran no di na ponsu ka. Tapos tagi ya di ba? No di kagorongon ka. Nga sayra na pod opaju toko oponsu toko. Api ay tulo ni di tumanud dat imiagalit pinanudukan nga haro iso kelebihan dati nuno. Selagi pod ay anggota jamaat siyo nga haro pawayaan dati dat
mongoi rikot kumadi siyo. Ay sa napapawayan dati mata kayo minamoy, nga mantad ko nabaptis siyo, iri di ho pawayaan dati mongoi rikot may ampuya daw. Sakira na pod, amo nabaptis siyo, pengkurta ka may ampuya. Nunu ho pawayaan no, nunu paw na yan. Jadi pengkan lagi kadaw kumakinorohingan. Dadamot tet iyati no pati nga hali piad okoro nakatumbayaan dati kumakinorohingan. Nga tilo busto ko no po. Tu dadamot ta po tilo busto ko paingigit tet kumakinorohingan. Haro pawayaan na kinorohingan dat moy pamagawe dati. Harohot ralan, haro paw na yan. Nga rogon ka daw, iya di naging mati ka daw. Nakuro tu inapoy rogon nga miloh damoy pogompong dati. Haro ralan di rogon, haro wayaan. Pensuang nga ikerasukan. Nakuro tu kerasukan. Haro wayaan di rogon. Damoy suwangi ditulun. Jadi irino dat tilaw busto ko na po. Moy haro pa kasariot sunsuyon da kinorohingan dat ay moy pagangat dati, moy pangahak dati. Jadi haro isa pengalaman dat tambalut ta hiti right ko sampah rinomos itinanday imbulayan dati dat kaswaban na bayno. Nga ata ka pakatilang busom orahyan ako dat mangimbulay right ko ilo rinomos. Ako di ko ilo ti statistik dat dang kawawago. Nga hiti na po kinainon dati. Iti na po rinomos to katangkabo. Katangkabo. Membimbangkan. Hinggo na po nga iti na po rinomos nga hinohi ka daw. Kabandaran hugumurinomos kamo. Adjarang. Alambat ako nakakitad. Ino po ipayanan na rinomos nga kusong. Alambat. Kaubasan na po nga, mabay kasari. Ipantatambo tulun na rinomos nga, pengkukuro. Mantad na hirikoritam, kapupokiwas. Hiriswang ko rita, pupokiwas. Ano na kasuwang nga, tangkiadan mo po. Ino po nday urun nga, imi pupasuwang ka sampah. Kumbala ko imintang kapiat ti may papinsuang ilo rinomos ke. Tokoy. Mihintang ako mimbulay ni isuang ginawa ko atok. Patutot. Piagalon pod o nga pagaway ko, montiri ko nuno. Ilo nagitukang pungot sampaot. Karja paling terhormat. Kaginawa ko. Tu, okon na po ko iyolo, kasap to kayati. Kasap kaya may silihidit, may pamirong po si rinomos. Okon pod ihirid parumahan ki. Ato koy. Giukon no nga irinomos. Nga irinogid, ay, patuto iyolo nagida ka piyohot. Kano penghormatan ko piyo ki. O silih takod ang YB, o insanan nga kasap. Umbal dadit may pamuhuri na mos. Kasap to kay kamo. Jadi, ay, iyolo na dahit apatut kanuh dot penghargaan mo. Sa linay dat apat na po dami sa taon, ako po kumbal na kakitad nakasiyar hilan news. Dot mamagatang menghargai ilot imamumuhungay rinomos. Umbalay da gya dati ki. Umbalay da.
Iho nga ako nakasapop ko kita wo. Ipay ngayon dat tangolun pa pintamo ngano no. Haranay patamot manok ko na nga patay. Papin hari man ko'y tasod ngon patamod hiri, ina nga pasa. Uy, apano na pa itong sampagi, papintamon, papingilihan ta ka na poham. Lologa to, naging dadelo mo mirumpos. Ya, patut ta ang mahal da gaji nilo bo. Tu hinggo ka hinggo kasap to ko yati. Ay, mahadad ajadi dat ay nuti. Mayority ham milad panay kanat gaji ilat pakarjad kakitangan kaborsihan gi. Hingga-hingga nga yun di mo. Miyagal ko rumah sakit nga. O kono po ko yulo. Ay, murong iti rumah sakit gi. Hingga-hingga na po nga ato koy. Ilo net mamamalanaot agayo ho tanggung jawab. Right na po ko rinomos, hingga na po nga harod hiti dati. Miyagal ko hitikin yun ang dahay. Kombal no papaharoy hay di gulupo, activity tanganak, mamungut sampah. Sinadu na pati tanalun nga lebih kurang lah. Lebih kurang 400 meter. 400 meter, lebih kurang 400 meter. Kay lokom sang kura sampan na pungut. Sentarak. Sentarak. Hitit sa ninaro na lataw nalun. Apo may ilad sibat-sibat kawalayan. Sentarak. Sampah. Rinupos pa nga lebih kurang nga magyahit tarak ko double cap lah. Turu ko waluot polositik sampah hiri. Tokoy. Mamila na ako nadhitid po na sa kidwalay. Mantutudad sampah. Apa sana ko mamuho. Sampah. Nakura, gumo, nabaritya di ba? Puro tanoy hiti nga. Kano minto nga, paimpura kila, puro tano kago. Kaminto nga, iya na lang mamurot, sampah. Muhot. Yung bulay na ginawad. Sala siapa ini. Isay di sang anut ti kaginawa ko. Nga, atumbayaan ako ilo na kadi papanganak do kayo. Doho na po panumbayaan, sangulun na po titanak. Dit ako'y lumantamong got ay kaborsihan. Naman tada dati, timolohin ngay. Iri no mo ti daho panumbayaan. So kira na po, ano tudukan ni tanak dot paingkukuro mo gampi ilot ang sampah. Iolo no it mo no sampah masyarakat. Sampah masyarakat. Iolo no hit. Kunti ka sampah masyarakat. Iolo no mo miromos. Tadon no po di nga man tadati amo nuduk. Amo kuno pa korohyan na ko kito gi. Manaw-panaw ko manggit ka rita tanalun. Haro ko rita diri gulo no. Ipantang kada di malayo di mo. Sigagay sa mibulata sampat tumilib. Iri na tako ko may ano Amo kuno ko may ano ko kito. Say da ko iti adi. Isay da ko iti adi taubat ko no. Kay manginumbot minuman ko tak kapatam. Ino pa ipatamon dati kada borosod rinomos nun. Ipe kulit rambutan nga kada sang katam-tambot. Ay, bule nugya pamurait na ko di. Iti na pa nga okon ka pala sitik ka. Mumang momos ka dati bo. Mumang momos. Nga mumang pia momos iri. At pati mumang momos nga ina pa ikakitanan dati di nga
ikaw boboyuhon tabiat ti papatam, iri tabiat ti papatami ta sonong, hiri bo, aya. Jadi iti naporino mo sa titikinen dati hinggo-hinggo nga haro. Hilo pia ko puruan no bay no, ko kito ko rinomos, ana tumalibiri, kada borasad hila kabandaran. Hilop kapuruan nga hari rinomos, hinggo-hinggo. Mimpanaw ko na may pakipalanok, may pakipaus. Haro na po hiri nomos, hinggo na po. Ya, masra alam. Ay, masra alam ba ni patamon no nga. Okon ko masaalad masra alam ko no itabiat dati ipapatam. Iri hita sunong hiri. Jadi dohon no pod ay pinting ubasan nga masih hidhar kagagalan da hiri montakilat tanak. So ang kuroh pia ginayod di sampa nga kada na patamod isang kataam-taam. Suang karita hinggo na muhote tanak hinggo di pataman iti pailihon na pod hinad ulakan no kangko. Karikat gandad iwalay manla na ay. Nga kada na patamod sumuliwan na karita. Ngon no po di dati patapi kalod maya iti duso dati. Iti duso to ko. Dadamot at apakasaliwan mantadat tinanuhit kaboboyhon no. Apusus no pa iduso no de. Nga sayra do kasaliwan dati na hiri nandad asilin na dusa hiri. Sayra no pod ino po kiginawo to ko. Nga hitit paingigit to ko po. Sekirad mangusak nun do hit pamusarahan nun hondomon no. Nga iri nundod haro nun di perbuatan dati. Jadi dadamot pod isuang ginamo apusus to ko po. Nga haro no po tindakan perbuatan dati kamu pa nga nakatumboyo na diri. Bitiri nomos nga iya dini bo. Dadamot ta isuang pensuang po di karita kamu po nga hiri po kasari iri. Apo katam, apo katunoy do nga galo. Jadi nga arat dadi karangahan ti bo. Pangintangan kuno po di tanganak kot momiromos nga manuduki mo hinggit pengkukurad mengurus sa sampah. Ilo pia tanganak ko tongokoro po sa kirad ay tamodon ko pia dati manudok. Iwalay pia. Patamon na di tanak. Rit kamong kabitakan nun patamon. Ditong sampah ka. Ngayon ngon patamo. At tudukan to kano ba rin kailod hinggay itong sampah. Kailay siya. Sayra sumukod-sukod iri ni ginawa dilo di. Iho nga ipiyahit kadi magandas ki. Ipiyahit nuridi kayo balak panginsiat ako'y atamaan na papatam. Ruan na kanto diri di nga iri ni pininting ubasan man tadilaid. Pasuangan na pakit. Karikot ti patamon lagi. Mang naik matudi gula-gula di. Sang kura kinara edit ipamalapat ti kismi. Pasuangan pakit. Kadad ngon papinsisi. Ino painsikul ta ko pagi. Isa no po budaya iti tanganak sikul nga budaya salit. Lopion posisipo. Hingga no po haro posisipan harus sa minsisip. Miagali wongking. Hingga na po haro milongon sisipo ngon di wongking sisipo. Iri. Kada to ko na tiyo di tampinay. Jadi right na po kalorinomos nga haragay ginawa dati wakon nga po patami ka paduli wakon yang penting okon ko iya
Ya, asanong matidagya kape polobongan ay. Tutudan na po, akan padi magagadaw eh. Hilo man tutud. Paingin iparumahan. Hilo man tutud. Hilo man tutud. Hilo man tutud. San tutud. Tok apusakan. Tok dilisun. Eh? Tapat kapiyo. Nga, bagian da hila palupusan sampah di nga tutudan di lo ribo. Nga insan-insan bagian da dilo lah. Ata ko po aray tanong paing kukuro. Miyagal ko hilo bawang-bawang. Hin. Kada boros sa diri kawalayan, perumahan, bandar, kapuruan, hilo, hilo piasa alam bawaig nga, har sampah. Eh? Nokuro. Manta di dati ri. Ngon dati anu patamon. Hilo bawang. Tokay. Nga iri ni kumon ko. Insanan kadati ay patamin daw wakon ka. Paduli wakon. Yang penting akon ko yati. Akon ko iya. Momiduso. Paduli wakon momiduso. Yang penting akon ko iya. Iri na dahi manto ko bo. Tanganak sikul. Ang agangaw yelo. Yang penting akon ko iya. Momon sa yelo. Pingkam-pingka. Hinggo no po disong ko inaay. Yang penting akon ko iya. Patambo rinomos. Hinggo haro patamon rinomos. Yang penting akon ko iya patam. Eh? Nah. Moy parambot. Hilo laut. Hilo pia laut tu. Agayo nga hari sampagi. Hilo ni mangkundo ko tutukon nga la sampa ngay. Oh ya. Hinggo nga harati sampah. Botan parinomos. Hilo matuga di pulau gaya ngay ko ngayon di sampah dati di. Ko hilo tadon. Bagal to ko na pula sampal lod. Lan to ko na lo bo. Yang penting akon ka ihati papatam. Bah. Jadi may takbadadi intalangay paing kukuro honore tanda sampah dahitid Alkitab. Maya dot panambarasan datid kasuaban bay no. Isuang da Filipi pasal 3 5:37. Awal-awal po ananaru po hot imbulayan dati. Filipi 3 haro. kada to no po boros sa isay. Dusun nga abintami rin mos. Iyo kayo ki abintam ko rin mos. Iyo lo hilawaig ihati hirit tindal ki. Wah. Filipi pasal 3 ayat kumaysa. Tulo na pa dila nga katapatan dit pintapot. Muktamad kabantog. Pasuraton ko ayat borositi kumado kayo. Itinapom akon no ko kagatan muntok doho. It manahak dot kaintalangan kumado kayo. Filipi 3 ayat 2. Intang-intangan do ko muntok ko tasuh. Intang-intangan nagido kayo muntok dit pakaraja di angarat. Ompeng ka nagit penyunat palsu. Kakua ano pa nga iati na itulun-tulun dot nongo sunatan. Isumambayang isuanggot rusa da kinarahingan. Magondos isuanggay Kristus Yesus. Papoylik katumbayaan muntok kot boroson dit paingintalang. Noroy tandi lo tasuh anjing. Iti tasuh nga mamira mo sumati. Nga tadon na po rin mos nga don tulun. Okon pumatin dohit
pempos sa tanganak iri nakagut aya, iri kagut aaramay ay sa tanak no dakoro, ay sa momogu no pempos, haro pempos sa hiriwalay no, korikot, nakotong nabosaw no, ngon di taso igitay, nga ako ni kasalad di taso ribo ipinapatam, amin no mogampi kapiyo. Tadaw da tadaw suab, haro po kago. Lampin di don molohing. Oko ni kay salad di taso nga amin na magampi kapiyo. Mintang-intang to kono muntok pot taso-taso. Sira na pod oretan la taso-taso lo nga. O kita dati itinapot kamoyan nilo nga imilod magampuang natid isuang na katumbayaan. Pengkurog ya kaboboyohon iti taso ti hoy. Tu na di pagalo da taso-taso, anjing-anjing. Anjing-anjing Om nagi pekerja da it angaraat. Penyunat palsu. Ino po hit ringkas na polo nga santab na po dit miloh dat papatumpali dat kapasiyon dati katumbayaan dati kumakinorohingan. Ilo no hit apatut dati dat intang-intangan. Hati-hati. Hali piad iho no po nga haro nagi at paunayanku dat atumbayaan ditit itit ongo kita ngay. Sakira na pod iyo kayo nga kasarot ti di lobby ako po iyo kadi binaras di Rasul Paulus. Iyo no po nasunatan ako dit tadaw kawalu ipagilitan na bangsa Israel mantad da suko Benyamin orang Ibrani asli harohot kaing kokoton kud isuang dat hukum Taurat nagitulun Farisi nga right na padidit manginggor itakud jemaat isuang kakatumbayaan ang pananudan dat hukum makinarahingan ay sabahiton ko ka. Ako tidak bercacat. Nakuroh nangku tu magaku ni Rasul Paulus at katama isi magakun dat aku tidak bercacat ka. Pengkuroh kayo ko. Magakun ko with aiso na bahiton. Right na po ko tumanod do hukum makinarahingan aiso na bahiton. Iho nga ako'y katama dati di. Nga nukasyo. Ako tidak bercacat. Haro. At tumbayaan. Haro na kayakinan ni siyad. Ino pa'y pananudan daw nga. Pentulid no. Nga. Nukuro. Marito ata ko kakun. Ata ko magakun. Itino po ko mo na magakun nga. Miyagal ko haro no hipangkot ba. Isay do ko yuhot o tumbayaan ko dat korikotan no pag Yesus kumuenduo. Salamat ko ka. Paingkuro pangangakato ko longon. Haro hit. Kan o sikapot katilo. Haro ito deh. Haro hit pangangakat po nga. Yo no lo. Kulum harit yo orindog gilongon ay agyado kito orindog gilongon haro himangku dati it kumailin na dilom ay mangangkati ko mangangkat kad ditambalot nga iya nga kakakaw haro naging matigya kapay pangkot ba muhat at yan di buwang ha
Ay susah ige paguhatan ti di mo. Isay da ko magakundot sayraan po karikatan di Yesus kumuendo asalamat ko ka. Magisusuay pohot pangangakat datil longon. Haronay o sikap, haronay akawas diulo, haronay tiulo no. Ikumon di pasar selamat, pasar make selamat at mangangkat tolongon nga. Berjangkit-jangkit pula ini. Berjangkit-jangkit pula cara kita angkat tangan ini kah. Arikot tanda hit memilih nendot ejeke tertentu. Isay dako kasanaray ni ganda calon-calon digi. Oh, Paulus Pilo. Oh, pengerusi dusun ministry. Pengerusi dusun ministry. Calon pertama Paulus Pilo. Calon kedua Mission Kinsui. Pilihan nundo. Ba. Manto kakatulo kedua Mission Kinsui. Isay dako asukong gisyad asil duwayo ondat kay si Sando dusun ministry kakatolongon. Pengkuro pangangakat. Ka. Iso. 2, 3, 4, 5. Nakura to yun eh. Bajangkit-jangkit. Bajangkit-jangkit. Ipangkatolongon. Nakura to bajangkit-jangkit. Kanunya into ngayon sampaping kadir sampaping into ngayon bajangkit-jangkit ipangangangkat. Iyo nga ako opinduaan no kung mga katidit isay dako kakundot korikoton pod Yesus kumundo asalamat. Opinduaan no kung mga kat. Tu hari ginawod ay topot ti madi ko piatit dohoti pananudan ka. Sekira na pod bajangkit-jangkit it. Magiroli-roli hit pangangkatolongan di nga andad isay dako sukong dat pasar malik enggang no po nga benda hari DM kanu po insan po tilo ay so no it mangira na mangintob tukang intob iso 2 3 hilo na siyo nga haro 4 gumuli na kago dila to bajangkit-jangkit ti angkat tangan. Tumbayan ako uhatan dat sa isayat at tumbayan dat yakin asalamat nga bajangkit-jangkit ti angkat tangan dati. Ay so katatapan na ginawad ka nga tapat ko piyahom isuang ginawa bagya dati ribo. Ipangangakatid di nga ako ni ko papakitan asalamat ko. Suang ko piya ginawa dati. Milo kay mga kat milid amo isay no kay lo. Wah. Jadi tidak bercacat. Puji Tuhan. Kuno kanu tilo oy. O gumu tomo dodohod. Kalau mo kondohilo. Hukum 10. Dahil ka 10 firman. Hondom-hondomon kunom. O sanang nadharot ang talud i-opan ang 4. Kagumuan na po. Ay, nangon sorry tao. Kagumuan na po. Iyo kaw na kailo da kayo na po. Iyo nga kailo kuido. Iyo ko nga kailo da kayo. Ungkadaman na po. Ya. Iri dagi kakuhaan na. Ba, tutup mata ka. Tutup mata ka. Kaya ano masampaping mintangit din lagi. Tu madad bajangkit-jangkit. Dagi Nokroh tu magaku ni Rasul Paulus at tidak bercacat. Nunu bukti, nunu kapurimanan di siyo. Tumanu dapat ayat 7, Filipi 3 ayat 7. Nga, nunu na po nakatalib.
kauntungan, kalumagan kumadoho, dendoh na padi nga apurimanan ku anggap rugi karena Kristus. Ino pa'y kauntungan ko di gulupod iyo di auntung kuno nga sairan no katutuno ko di Jesus. Arugian no kuno kasyo. Nakuro mala to haram ya galilo. Haram nagi kaborosat. Ino pa'y ako pa katutun di Jesus. Ako bo atagu ka. Tibason atagu. Sinsibon atagu. Timbakon piya nga atagu. Katutun ako nagidi di Jesus. Atagu ako na di. Ako na di kabalan. Mamuraha na di ngayad opigis. Opigis piya to binsuruh nga. Atagu ngay di kulit ko ka. Iri ni kamo yan dat sira na pa nakatutun ako di Jesus. Ino po it apurimanan ko isa akauntungan di laid nga isa karugian. Tok ondos no matigad atagu. Kabalan. Nga katutun na di Jesus. Kano di kabalan. Sekira na po may intanggat asuaw channel nga haron it pinintalangi boliyaw dat pengkura kapasiyan dit apo nakatarima di Jesus dahiri. Ngano pa dako ihumo. Tokom nuno na po nga akan kasyo. Kamonda iri ni kandasan di gulo bo. Iri ni kamoyan dat merupakan keuntungan da opurimanan. Nga sayra na po din nakatutun nakatarima di Jesus. Tang kiaday ngay na po di ka. Moy na uhat-uhat di kakihan. Asadap di. Asadap kay tulanot ka. Aga di kumbalok kakanda tulanot ki. Ibonong pengkura asadap kari ka. Ongo tangkuyo. Ongo gipan. Kok kita. Da asadap kagaya ko bo. Kok kita kun mo tidigi pandet hananum onge radolongon. Tok. Mimbulay ni ginaud. Ay. Kukuro mo na. Di ko piya kakanan nilo ka. Nga ilo naging ngay osoro no nga do ko lobi panda din ako papagulo imo lolahing ngay. Osoro po do ko paingkura at kapurimanan dito nga bossing. Ito nga biyawak, tulanut. Miyagalitan si manok. Isay din ako ilo yakaw to kumbal ki. Miyagalitan si manok ka. Tapot kagyari. Umbal pun di tambalut nga, oy, isok na matiit, luguan nandohit. Hila ganda, wadi light ba, kapuruan ki. Kano nando bakas luguan nga, mo kurapit pa'y lunok. Mo kurapit pa'y lunok ka. Ilo nila, sakir na pod, miyagal di Rasul Paulus, ilo na kapurimanan daw, antakan na pod di nga, osilid isa o kauntungan kumadi siyo. Pengkata ko nagibat diba? Ito nga tambalot dati, no kadilo. Oy, rugi. Rugi betul kamu hidup oh. Apapun tidak boleh makan ka. Nga iri dia lo boros. Tu antakan na po lo. Ikinayonon dia lo. O purimanan po nga, isa kauntungan kumadi lo. Nga sayran no kotori mo kod kinorohingan. Yesus Kristus at Juru Selamat pribadi. No kano. Arubatan ko. Amo. Kano nagi. Aya. Kasihan ko no. Hoy, kano nagi matindi. Asihanan ko nagi diolo. Kon ko arubatan ko. Nga. Arubatan ko na po. Ako po nakotaubat. Rati na po di nga po no. Nayay ginaubor taubat. Sakirad arubatan. Arubatan ko na po ditakan na no di nakatalib.
Panay ginaw no tumubat. Ngayon na panda payra lama kapila ka man na arubatan nga. Arubatan ko na pod kawon sa dit kaboboyuhon dit ako pa nakatobat. Kamon po nga ako nakatobat. Mamaguli ka na pod di kaboboyuhon na diladom. Kamon po nga arubatan ko po ba di ba? Okay. Jadi ang tambalot-tambalot dati ilo nagitakanon nga kadilom rugi betul kamu ka. Begitu sadap punya sadap. Na iri dia lo boros. Tu ilo ni kapurimanan dia lo. Niyagal po di Rasul Paulus. Ilo ni antakan na poloom. Ilo ni kauntungan dat sorow ko ka. Jadi itong tambalot dati nga. Takono oin salan. Da iri ni kita dia lo. Iso kauntungan dia lo. Ngasuay numutit pandangan dia lo. Katarimo kapiyad. Katumbayaan ki. Kataubat ko no po. Ipiay antakan no po dilad irinohi kay mayaan no. Kano ay mayaan hindi. Iso nagit karugian da purimanan no. Iso ang ayat 8. Ay, maruhay na pakulanam. Ayat 8. Malahan nuno na pa nga saraw ko dat rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih kabantog ko mantada o insanan. Mantadi di, isiyo nahi nakano pinapaydud o insanan di. Dan menganggapnya sampah. May iyo na po nga katari mo ako di Kristus. Jadi ino po dihit apurimanan natin kauntungan di gulo po di nga kakitanan po di dati nga iti di ay sarati ay so kumuyon sampah kapag ibagay nga patamon ay so nahi kagunaan ay so tujuan nga mantad ko no kasyo isiyo kinurahingan no pinapaydo doho. Ay sana no padiri nga ay sorohon kudi dot ay so kumuyon sampah rinomos patomod. Okay. Kasiyam. Sayra na po di katarimod Yesus Kristus. Isiyo painsuang ka isuang di siyo bukan dengan kebenaranku sendiri. Tumanud dat boros sa kinarahingan nga kebenaran dat katumbayaan kumad Kristus. Hinggad ino pa kebenaran katapatan idi nga ipinatahak da kinarahingan pinempo ditit katumbayaan. Oratihan no bulak ki. Yati na pwede nga isuang katumbayaan, kebenaran. Okon ka sabapat tinumano dila hukum Taurat nga ipinatahak ka kinarahingan pinempod isuang ka kebenaran kumadati. Ino padadihit kananganku, korohianku nga mintutundisyo ikuasa da kinatungagan daw kaisisaan kainggaritan hinggod osilid iho na padando nga osiliho kumiagal disyo isuang dat kinapatayon daw tokoy. Nakuri to kabura si Rasul Paulus na miagalilo nung kadaw ino paday kanangan ko ikarahian ko nga katutundi kinarahingan ikuasa da kinatungagan kaisisan kainggaritan daw hinggodot iho na padanda nga
Osilih aku dad miagal di sio. Isu anggat kapatayan daw. Tokoy. Iati pengkuro. Wawongon tokoy may amit di Rasul Paulus. Tumbayaan ako mimbulay ni ginawa. Ay, itu dia. Ilo iyaw ka. Asaro tokod oguna iri nur di apakai itu di. Saya rada haram yagal kok perbincangan sekolah sahabat pengkampeng ka mimbulai di pendapat apa nganakan. Itu dia. Dia Tuhan. Kita siapa? Kah? Itu Yesus kah? Nga nu kadi Rasul Paulus. Manu isuanggat ayat kahopodho di kalimpupusan. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Mahadak kagalokusio ka. Moidat sairad ikalimpupusan. Iho na pa nga kanu katungagan ipagilitan di tulun na patay. Ilo mati katumbayaan keyakinan di siya. Hali piadat ohalu nga moid sayra na pod ay ikalimpupusan at tungago kunod ipagilitan tulun na patay. Nga hali pia miagalidi isuang ayat kapodam 2. O kanimati ka kagalit iho na po nga nanu kunari. Tay ko iho na po ay sa nabuhiton. Atau bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu. Atau telah sempurna. Suway ko iho na po nga mamagusa kasyo. Gusawon ko. Pikir-kira dat anuh kuda. Kakuha ano po nga iho nga natampan ako na di Kristus Yesus. Jadi mantad ko natampan to ko di Yesus Kristus. Iati dadi nga manampo idadi siyo. Nugya ko mo yun tinatampan, ditangkap. Sekira na pod miagal ko mo ito ko panampo dot lontugi. Ay lahi do kunod anak kita lontugi hoy. Inagidi sang kanihab. Ginumugumug gakod. Oh lud. Iyo po di gitaro tintingon ni gakod. Iyo pala mamanaw. Nurdi. Mimbulay nga sa rimbuto ko kita di gakod lontugid. Iyo pala. Oh lud. Tan pagi dati nga. Miagal matilo gakod siya. Oh lud. Oh lud dapat tilo. Hali piah dat kan po si aku pada nakano ka. Nga ilo nagiday gusawon. Melainkan aku mengejarnya. Komen pa nga ihati no potihom natampan to kana di Yesus. Nga moy dadi dat tampan to kana kagoy siya. Nakuruto iya de. Nagamit nagamit. Nagamit to kana di Yesus nga nakuruto ihati no pa nga apatutot mamagamit pagos siya. Tampan gamiton to linggom taon ina pa'y 8 nagi taon ko ito ko'y linggom. Luminggom tiganday linggom mo ako nasakay nga ito ko'y dilinggom. 8 nagi matutaon ko kapag taon ko antakan didi. Ita linggom. Nakura to natampan to ka di Yesus. Ihati nga apatut teman ampos siyo. Miagal na maganda daw kung mikaruhang ki. Sayra na po dot ay aku cinta padamu kadit kusay.
Iya nga, Aku Cinta Padamu ge kanu. Aku Cinta Padamu nu pegaduor ge, oge rot ni piginawaan. Aku Cinta Padamu kana paditsem, kau sejatuh kanu aku kuragadit dia dege. Iri ni kamondet bertepuk sebelah tangan. Sampapingnet mapap-tapap patiulna ge. Nga mapap-tapap pegaduo iri nit oge rot idi. Jadi isuang det panenudan dati kumakinarahingan, nagamit ako na kinarahingan. Nga nakura tu yati nga mamagamit ti kago, moy det sapi gamit-gamit na po oge rot tamo ti garit ti adi. Miagalo mamagayat ako korita nakalobong tay ko alamaw a katakad. Inapahit mamagayat nga barabis barabis boy siya mingkakay nga inapay gayaton siya poswangan na giar piri kagayatin dad akwat na mamagayat bo nga inapahit ay sakirad igayaton nga mangkakay igayaton nga mangkakay imamagayat nga mangkakay nah hirinad akwat sakira na padid inadihit mamagayat ang mangkalahit ando akwat kapi yarid sakirad amang kalahit gaduo ikarita suway na mata saraw dokon dag dokon taylanin do jadi isuang dat panenudan dati kumakinarahingan nga nagamit ako na di Tuhan Yesus iyati nga mamagamit isyo moy ogirot ten dahit katumbayaan nati dahiri hinggo na diri di ayat kahapodam talu tampinay ngai yo sendiri aku memusaraw nanuh kunori nga itinaday man ko pawon sayo lihuan kuy naka ihilad dalikudku inapahit man ko intangay nga ihilad ataguangan ko mangkus tangkus kumadiri koton itamodon moy kanu titungkap ilolohod kinarahingan isuang dat Kristus Yesus dia mungkarab no asal oraitan mangkalahit nga mungkarab ko nagi jadi ino padadi hit man tokoti nga ay agumu nati kapolidan dati agumu nati ralan dati apa yung ngontok kumakinarahingan di nakatalib nga no kadilo lihuan nakatalib bo diri ka nga kada na masuguto kada may suguto iri no boribo kunsi daw hari tambalutot mayaan no kuno ko kita dit itulis dat hirig saramin na karita di siya yang berlalu biarlah kok kita ko nagid yadi nga ato koy iginawa no nga yudit ay sasamadan mo yang berlalu biarlah pero yan ako igya mo ipimbasad di tulisan-tulisan hirid korita ngay jadi milo to kay maneri alkitabia hipamari tumanu dat Filipi 3 ayat 12 13 yang berlalu biarlah kombal to kono kapitogod do karuhang nga ipangin sa samod pangompok arud pakasari sayang kagad dit pelajaran dati di
Yang berlalu biarlah. Yang berlalu biarlah kan tuh. Silap. Apa biarlah. Nga tepat mo tilo bo. Iso no pohot ralan dati moid ino po pemuhandaman dati nga oy isiso fokus ina po nakatalib aya nakatalib yang berlalu biarlah nga dondo no diti ka iti dondo to kono milod menimbandi nakatalib ayah sekira miagal ko karita ki kolobong nga di karita lintuhun ko na dim ngayon no na di intangay iralan ayah dia dagyanayaan ko di boh kano ay nakurma tu hilon na ikuway adi ka dia bodagyat tarang ilho di osonong ong kuwaya dilo bobos po mingosal ay sit kamo yan hindi man pod ayah yang berlalu biarlah jadi ino pa igusaon dati nga iti taguangan nakatalib megal ko pangakan nga kan ay oru pangakan ko dilaid ka koboboyhon no dilaid koborukon no ilan numpeng kuro nga nakatalib no ri ka itinat ino pa dihiman dati timba bawo nga iti o taguangan dati okay om kapada mapat om mangkus tangkus mangkus tangkus kumad itomodon kanut titungkap memperoleh hadiah ilolahod man tada kinarahingan okon nakamunaw gakod mangkus tangkus ilo na dadi hat ilo ni kamon natulundot ajarang di mogiahaw may suruga ka kagumuan pa dati mogiahaw di idong pamagunan nga mogiahaw na po may suruga ay akuri no bagi yati man ko nga mogiahaw man tadi ditong pinay ngay kano to ko no yang sempurna memusoro miya galidi sayra na po susuay pamuhandaman no right ka ipainsala teko haro isa ko mo yon nga paintalangon ni kinarahingan kumadiari nga osonong nadad itinapot ay agampot dati dat mamurati dit narikot dati nga patilambusan dati tumanud daralan dit wayaan toko tutang pagyam apa nakatalib itu apa na bayaran tutang pom bayaran pom katalib begiri apa nakatalib buat sedang berlaku ilo na dadi hikamuyan dat kebenaran yang sejati o insanan to ketinga haro kalau mo dati haro duso dati nga sayra na po dat nakatarimo to ka di Yesus paintalangan na dadi ti paintalangan na di dati ilot kebenaran yang sejati nunuh nang kulo tumano din na nembulayan dati kaswabon bay no kaubasanan dati to kono arubatan na tongkiadan nga to kono pagindalanon dati patilambusan dati taguangan dati ti timpu dat abantalan om magiahaw to ko dat monorimo mumogusa idilolohaw da kinarangan kumadati ino pa dihit pagangatan cabaran kumadati da kaswabon bay no nga Yesus
natampaan nagamit to kuno siyo. Iyati na pwede nga mamagamit dadi di Jesus. Iri dadi tujuan dati ikalansanan dat iyati na po nga kanuh toko dot mamagamit moid ogirot dando hit pisisan dati kumakinarahingan. Pahitian to kan nati pelajaran dati dok sobon may no. Ay tinumagak di sindi ngay. Okay. Pada waktu pagi hari, bila kabutlah ditembus matahari, datanglah Tuhan dalam kemuliaannya, hendak jemputkan umatnya. Tuhan berapa lama lagi kami sorak nanti, Yesus datang, Yesus datang, haleluya, amin. Boleh jadi tengah hari atau petang, Ano misis at ako di isang sambayan? Kinarahingan isang kerja sorga kung sikaw do kasaban na bay no. Insan po dat nakapangimbulayhay dat boras-boras no maya dat iswang ka kitab. Isa pagangatan kumadahay moy dat patilombus yahay dat minsing umbal, minsing ilod, gumirot, minsamak kumadya. Hinggod nila andahed iya na pa nga nakapamagamit to dahay. Moid ogiroti kay si Sanidi nga iyahay nga apatut rumikot mamagamit dia moid inapay katumbay andahay nga anon do mogidu ana tumangkid mantadidit karalanan dahiti po magunan. Ampunan niya matadain sa nanduso kalau mukan dahay tarimon na yahay uhupan no yahay do magindalan kapasian rohani dahay Tuhan. Tinasambayang dahay iswa ngaran Tuhan Yesus. Amin. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan nati dot kaswabon iti selamat hari persiapan Sabat. Tadaw da suab hilo ako malangang. Aku di kailom kon ko harang malangang baru malangang lama ka. Ko isisa kinainan ako di. Hilom malangang ki. Daerah kepanditaan di Pastor Benedict karidi. Okay, hina ko po kapiruba tokod kaswabon dat hari Sabat nagi iswang kabaktian Sabat.